Pitanje broj 28. Auguste Renoir. Pierre Auguste Renoir od 1841. do 1919. živeo. Pierre Auguste Renoir je francuski slikar, jedan od najistaknutijih impresionista i najvećih evropskih slikara 19. veka. Rodio se 1841. godine u Limožu, u siromašnoj porodici krojača. U zagradi Renoir već kao dečak sa 13 godina morao je da traži posao. Radio je u pariskoj fabrici porcelana kao slikar porcelana. Kada je prestao da se ručno oslikava porcelan i počeo da slika mehanički, radio je kao slikar zidnih dekoracija i lepeza. 1862. godine se konačno upisuje u školu lepih umetnosti u Parizu. Posećivao je Louvre i tu je upoznao dela mnogih slavnih slikara i pokušao da slika stilom Rubensa. Upoznao se i sa slikarima koji su imali slične ideje o slikarstvu. Alfred Sislija, Fredrik Bazila i Claude Monet. Sa njima je odlazio da slika 1864. godine je prvi put izlagao, ali nije doživeo uspeh. Između 1865. i 1870. Renoir često nije imao novaca ni za boje. Zimi 1867. stanovao je kod prijatelja Bazila u njegovom ateljeu i slikao portrete slikara i njegovih prijatelja. 1868. godine je sarađivao sa Claude Monetom i u kafani koju su zajednički posećivali se trudio da zahvati kafanski život i atmosferu sastajališta parijskog društva i naslikao slike iz kafanskog života po kojima je takođe poznat. Posle vojske 1871. vraća se u Pariz, zahvaljujući poznanstvu sa Durand Ruellom, koji je bio trgovac i kolekcionar slika i koji je otkupio veliki broj Renoirovih slika. Mogao je sebi dozvoli veliki atelje u kome je radio. Na salonu 1873. godine je imao prvi uspeh, ali kada je izložio na prvoj zajedničkoj impresionističkoj izložbi, uspeh je izostao. U to doba je počeo da zarađuje svoj osobiti stil. Zbog koga je mnogo osuđivan i u kome je stvorio veliki broj svojih dela. Oženio se 1879. godine i slikao slike života, između kojih i portret svoga deteta i njihove dadilje. Slikao je portrete i na tome mnogo zarađivao. 1881. je otputovao u Alžir i tražio je nove inspiracije za svoje slike. Ugledao se na Ingrea i naslikao sliku Veliko kupanje žena. Tokom sledećih 10 godina razvijao je svoj vlastiti stil u slikarstvu, iako je imao probleme sa reumatizmom, koji mu je delom onemogućavao kretanje desne ruke, pa je slikao kistom koji je bio povezan za šaku.
Kako je bolest napredovala, bio je prinuđen da koristi kolica i nije mogao da slika klasična platna. U kasnijoj fazi se zanimao za skulpturu, ali zbog svoje bolesti nije mogao da realizuje svoje predloge, jedino je realizovao svojeručno bistu svog najmlađeg sina 1908. Pred kraj svog života, 1919. posetio je Louvre da bi video svoja dela koja su bila među starim majstorima slikarstva. Auguste Pierre Renoir umro je 1919. godine u francuskom selu Cagnes-sur-Mer.